Muraho neza nshuti za YouTube Flag Talk TV. Uyu munsi tugiye kugaruka ku buzima, amateka n'ibikorwa by'umwe mu bakinnyi b'ibyamamare muri Bollywood. Yitwa TIGER SHROFF. Ni umwe mu bantu bafite imbaraga, discipline, gukora cyane mu ruganda rwa sinema y'abahinde. Reka turebere hamwe background, ibyo yagezeho ndetse n'ibimwerekeyeho byose byatumye azamuka kugeza uyu munsi. TIGER SHROFF yavutse ku wa 2 Werurwe 1990 mu Mumbai mu Buhinde. Izina rye ry'ukuri yitwa Shroff, ariko se yamwise TIGER SHROFF kubera uburyo yari afite imbaraga n'ubutwari akiri muto. Ni umuhungu wa Jackie Shroff, umwe mu bakinnyi bakomeye ba Bollywood. Nyina yitwa Aisha Shroff, wigeze gukina no gukora filime. Afite mushiki we umwe witwa Krishna Shroff. Inkomoko ye iravangavanze, ku ruhande rwa se ni Gujarat na Trickman, naho ku ruhande rwa nyina ni Bengal na Belgian. TIGER SHROFF ku mashuri yize muri America School of Bombay. Yatangiye amasomo muri Amit University, ariko ntiyasoje kuko yahisemo kwibanda ku nzozi ze za sinema. Imyitozo n'imbaraga. TIGER SHROFF azwi cyane nk'umwe mu bakinnyi bafite imbaraga za siporo n'imyitozo ikomeye. Afite taekwondo black belt ya 5. Uyu ni umukandara w'umukara utangwa muri taekwondo ku bantu bahambaye cyane mw'uyu mukino. Afite umukandara w'umukara wa 5 yahawe mu mwaka wa 2014. Yitoza iminsi hafi ye yose y'icyumweru. Akoresha imbaraga, ibyitwa cardio, martial art nka wushu, karipayati na karavamaga, ibyitwa meditation n'imimerere ikomeye cyane. Afata amafunguro akungahaye kuri protein, imboga, akirinda isukari n'amavuta menshi. Umwuga akora ni uwo gukina sinema nk'uko tumuzi. Yatangiye mu mwaka wa 2014 muri filime yise Bandi, aho yahise amenyekana nk'umukinnyi w'imbaraga. Yagiye akina muri filime zikomeye cyane nk'iyo tuzi Baggy muri 2016, Baggy 2 2018, War yayikinnye ari kumwe na Hrithik Roshan, cyangwa umwe twamenye nka Krish. Iyi filime yaracuruje cyane ku isi yose. Nanone 2016 yakinnye yitwa A Flying Jet, aho yakinnye nk'umukinnyi wa superhero. 2023 twakibagirwa filime twarebye cyane yitwa Ganapati. Izitegerejwe agiye gusohora hari yitwa Bade Miyan, Chode Miyan na Baggy Kane.
TIGER SHROFF yashyize hanze ikizwe Matrix Fight Night muri 2019. Ni amarushanwa ya MMA mu Buhindi no mu Burayi. TIGER SHROFF azwi nk'umwana wicisha bugufi, ubaha cyane kandi udakunda kwiyemera. Ni umuyoboke w'Imana yitwa Shiva, akajya asenga buri wa mbere no mu birori bya Mahashivarati. TIGER SHROFF ni urugero rwiza rw'umuntu wubaka ubuzima bwe ku nzozi ze, disipurine n'imbaraga. Nubwo ari umwana w'umukinnyi ukomeye, ntiyigeze yiringira izina rya se, ahubwo yiyubatse ku giti cye. Tumumenya nka TIGER SHROFF atitaye ku izina rya se Jackie Shroff wari ukomeye muri Bollywood mu gihe cy'imyaka yashize. N'uyu munsi ise nawe ni umukinnyi ukomeye, turacyamubona, ariko ibyo ntiyabigendeyeho. Nawe yubatse izina rye, ubu tumuzi nka TIGER SHROFF. Uyu munsi ni umwe mu bakinnyi beza ba action muri Bollywood. Ese we ni iki ugiye ku rugendo rw'ubuzima? Tugendeye ku byumvisha kuri TIGER SHROFF, twegereze muri comment utubize uko ubibona. Njye nari Frage, iyi ni Flatop TV, murakoze kudukurikira. Ntukibagirwe gukanda like, subscribe no gusangiza inshuti zanyu iri somo ku buzima bwa TIGER SHROFF. Tuzongere duhure mu kindi kiganiro gishya. Uwakoze kubana nanjye.